Terima tamu versi Gunung Sari Nyer-Munyer, terutama Cak Endi Iyam Sumber Wetan, Cak Arif Bijaksana penulis buku andalan, Cak Pai Bir Po Sangit Leres, Cak Nur Yakin R Po Sangit Leres, Cak Suhar Supir Lawian, Cak Robi Misjan penulis tercepat sedunia, Cak Imam Rini Gedawung, Cak Nito Tegal Ciut, Cak Nurpatin Kebonan, Cak Tosan Tegal Ciut, Cak Kirno Sumurwaru, Grup Ademayem, Eko Putra Kali Semut, Bapak Rizky Jabun Jepoko, Cak Kemplu Mojo, Cak Devin Tutut Jabun Jepoko, Cong Her Kunir, Pak Ida Kertowono, Cak Endi Iyam, Cak Arif Bijaksana, Cak Robi Ngemejan, Cak Ipai Bir, Cak Nur Yakin, Cak Sukar, Cak Imam Rini, Cak Nitok, Cak Tosan, Cak Nurpatin, Cak Irnom, Cak Norasan Wiwin, Cak Miskin Seno, Cak Sukar, Cak Perhatian kepada Mas Kirno Sumberwaru, oke, Cak Nurasan Wiwin, Cak Nur Yakin R bergabung dengan Cak Nurpatin, Pak Suharjai Grup Ademayem Ripen Sayur,
Beron grup Ademayem. Oke, matur sepaduun, laturkan terima tamu beserta bintang tamu, terutama Cak Diam Sumberwetan, Cak Paibir, Cak Nur Yakin R, Cak Suhar, Cak Imam Rini, Cak Nurpatin Kebonan, Cak Nurasan Wiwin, beserta Cak Mistin Seno, Cak Suharjai, Cak Ripin Sayur, dan kawan-kawan yang telah sudi tampil di panggung pagelaran.